Where do you want to go today? 24 sata Radio Kameleon. Ljubav noćas neće doći. Ljubav noćas neće doći. Otišla je za onim jelenom što je jučer zalutao ovaj slani grad. Ljubav noćas neće doći. Prozračnija ona prostranstva pohodi. Igra se na čilimu od čistog bijelog snijega. Ljubav noćas doći neće. Uzalud čekam. Možda ipak dođe sutra. Zatvorim li oči dovoljno jako i budan opet zasanjan, kao nekad što sam znao. Ovo su stihovi Nihada Mešića Rivera, čovjeka koji kaže da u svakome od nas spava jedan skriveni pjesnik i samo čeka da se probudi. Poezija ovog poznatog tuzlaka kao da ima svoju melodiju i neki sebi svojstven ritam i prepuna je ljubavi. Prema svijetu oko njega, ljudima, gradu. Majda Laković, mlada reporterka Kameleon radija, upravo je sa pitanjem o ljubavi i Tuzli počela razgovor sa Nihadom Mešićem. Jako volim ovaj grad, ponosan sam što sam Tuzlak. Naravno, ljudi su to vjerovatno znaju, oni koji me poznaju. Ponosan sam i što sam čovjek, ponosan sam što imam dosta prijatelja i prijateljica širom svijeta i drago mi je i što ponekad ponešto zapišem i što to ponekad neko i pročita. Kada ste spoznali svoju ljubav prema poeziji? To je bilo jako davno. Imao sam sreću da u porodici su moji bavili pisanom riječju. Moja rahmetli mama je bila profesor hrvatskog ili srpskog jezika ili srpsko-hrvatskog jezika, tako da je ta ljubav potekla u porodici, a onda naravno i kroz školu, kroz osnovnu školu na Pazaru, kroz gimnaziju Meša Selimović i moji nastavnici i profesori su doprinijeli da naučim dosta toga, da puno čitam i kad sam počeo puno čitati onda sam dosta i pisao, tako da bavim se pisanjem cijeli život i praktično manje više živim od toga jer sam dobar dio života proveo prevodeći s engleskog ili na engleski ili ponekad na francuski jezik, zahvaljujući nažalost i ovim našim ratnim okolnostima. Kada su nastali vaši prvi stihovi i kome ili čemu su bili posvećeni? Ne sjećam se jako dobro. Neke prvi stihovi su nastali jako davno u djetinjstvu, međutim njih nisam sačuvao i bili su posvećeni mojoj majci. Ali nešto ozbiljnije u gimnaziji napisao sam neki zapis koji se zvao Put u budućnost, gdje sam sebe uporedio s telegraf štangom zbog visokog rasta, a bio je to i bila jedna vrsta omaža pokojnoj profesorici Antoniji Vlajić, koja je imala običaj, tako da kaže, visokima kao što sam ja, da su telegraf štange. U kome ili čemu pronalazite inspiraciju? Inspiraciju pronalazim u ovako lijepom proljetnom danu, u lijepim ljudskim očima, u hladovini ispod ovih topola i platana koje imamo ovdje u ovom našem gradu, za koje se nadam da ih neće posjeći, u ljubavi i u životu. O kojim temama najradije pišete? 95% onoga što ja zapišem u stvari je vezano za mene. Tako da su to stvari ispovijesti koje su vrlo iskrene, koje se odnose na moj život. A onda su to teme ili motivi koji smo već pomenuli. Dakle, od šuma neke rijeke koju slušam, do svjetlucanja morskih valova, pa do, dezena na pidžami ili mašini za veš, to su sve neke teme koje me mogu inspirisati. Opišite svoj pjesnički stil. Ja bih ga nazvao ispovjednim stilom. Par riječi o svojim zbirkama. Pored ovih zajedničkih izdanja i sreće da budem zastupljen u jednoj od antologija međunarodnih, do sad sam objavio 4 samostalne zbirke poezije. To su Dovoljno lud, Kročenje straha, Iza oklopa i
ne moramo o politici. Projekti u toku? Upravo se priprema moja nova zbirka lirskih zapisa, evo, ekskluzivno za slušatelje Radio Kameleona. Ona će se zvati Šta ću kad te volim. Ljudi, umjetnici, pisci i dijela koji utiču na vaše stvaralaštvo? Mnogobrojni su oni, od engleske literature, od Šekspira, Sarojana, Forstera, Tenisona do Krleže, Andrića, Selimovića, pa onda pjesnika kao što su Cesarić, Tadijanović, Tišma, Rakić i mnogi drugi utiču na mene, a utiču na mene i oni koji su živeći, koji trenutno žive, koji rade, pa mi je bila velika čast da sretnem ljude kao što su Sabahudin Hadžialić, Željko Ivanković, Daniel Radoča iz Pule, Valerij Orlić iz Rijeke, Ljiljana Crnić iz Beograda, Majo Danilović. Svi ti susreti donose puno toga. Barbara Bračun iz Zagreba, Katica Felštinski. Velika je čast poznavati ih i čitati zajedno s njima ono što napišemo. To je veliko iskustvo, na tome sam jako zahvalan zato što imam takve prilike. Šta mislite o poeziji u modernom društvu? Mislim da je bitno da poezija postoji. Mislim da je bitno da ljudi čitaju i poeziju, a mislim da je jako bitno i da svako onaj ko želi i koji ima smisla, ko smatra da ima smisla, piše. To ne mora uvijek biti objavljeno, možda jednog trenutka, ali je bitno iskazati svoja osjećanja i bitno je opisati neke pojave i događaje koje postoje, jer se stvari mijenjaju. Kao što je Heraklit rekao, sve teče i sve se mijenja. Tako da ova naša stvarnost u kojoj jesmo će već sutra biti nešto drugo, a da ne pominjemo da za, 20 godina malo ko će da se sjeća muzičke škole u Tuzli ako ona lijepa zgrada u obliku klavira bude, na primjer, srušena, što je, čini mi se, plan. Meni će biti žao, a ako neko opiše kako je bilo tamo, kako su se generacije školovale, kako su svirale Šuberta, Mozarta, Čajkovskog i kako su uživale u tome na jednom prostoru, onda će možda nekad neko da se sjeti ili možda u nekoj drugoj dimenziji ponovo moći da proživi te lijepe dane. Kada ste osvojili svoju prvu nagradu i koje ste do sada osvojili? Nisam osvojio jako puno nagrada, a najdraža mi je nagrada bila kad je jedan moj zapis osvanuo na internetu i kad su me onda ničim izazvani kontaktirali iz jedne velike fabrike kafe i dodijelili mi svoj poklon paket u kome se nalazilo, ne znam, od džezve do pola kile kafe i baš su me obradovali. To mi je najdraža nagrada. Zanimljiva nagrada koju sam dobio, do koje mi je posebno stalo, je nagrada koja je 2011. dodijeljena u čast Ive Andrića. Nagrada je Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Naime, u Travniku je organiziran jedan konkurs i ja sam imao tu sreću da je moj zapis Ivo Andrić, Travnik, i ja bio među nagrađenima. A opet mi je simpatično ili posebno drago priznanje jedne neformalne grupe iz Beograda koja se zove Poezija Stenka, koja je rekla da mi dodjeljuje povelju, odnosno dodijelili su je, u kojoj je pisalo za doprinos u poeziji i povezivanju pjesnika. Ovo povezivanje pjesnika mi je jako bitno i zato mi je to drago. Dakle, nagrade budu i prođu, one su manje bitne, ali recimo puno publiciteta se dobije kad se neka nagrada dobije. Tako ova nagrada vezana za Ivu Andrića je nešto, čini mi se, ako čovjek pogleda na internetu,
uz moje ime će onda, ne znam, najmanje trećina nekih referenci biti vezana za tu nagradu. Pretpostavljam da vam je omiljeni poklon knjiga. Koja vam je omiljena? To je jako teško pitanje. Omiljeni poklon mi jeste knjiga i to volim različite vrste knjiga. Dakle, volim kad mi neko pokloni jednu krasnu monografiju, recimo o impresionistima. A volim isto tako kad mi neko donese ili kad posudim knjigu Agate Christie u kojoj je Miss Marple otkriva ko je ubica. Pomenuo sam već naravno i Selimovića, pomenuo sam i Krležu i Andrića, a volim jako i kad mi kolege pjesnici poklone svoje zbirke. Tad sam posebno raspoložen, još ako se pronađem, a najčešće se pronađem u njihovim osjećajima, onda nema sretnije osobe. Da li se može živjeti od prodaje knjiga? Ne može. Ne može, tako da ova aktivnost je u potpunosti, u suštini dobrovoljna, tako da se danas autori moraju snalaziti, tražiti neke sponzore ili lično doprinositi objavljivanju knjiga koliko su mogućnosti. Rijetka su neke stipendije, rijetki su konkursi u kojima se može dobiti neka značajnija nagrada ili značajnija sredstva u ovom današnjem svijetu u kome budžeti nisu usvojeni uopće. Onaj dio za kulturu je posve srezan i nažalost posve sigurno knjige poezije se vrlo rijetko finansiraju, tako da se od toga ne može živjeti. Ja, hvala Bogu, imam posao koji mi obezbjeđuje uslove za život koji su solidni, tako da ja ponekad čak sufinanciram ovo što radim. Dakle, ovo je čisto jedna dobrovoljna ili volonterska aktivnost. Teško je, ali ne treba odustajati. I naravno pozvao bih sve one koji pišu, a ne objavljuju, da probaju objaviti nešto, jer ne mora to biti knjiga samostalna, to može biti neka zajednička knjiga u kome će ona njihova pripovjetka ili ona njihova pjesma značiti ono nešto zbog čega će se možda neko odlučiti da kupi knjigu ili u ovom divnom tvrdom pakovanju, sa listovima koju možemo i opipati, ali danas postoje i one elektronske knjige, pa i to jedan od načina da se čita što više. Imam dojam da se malo čita, tako da možda su pjesnici pomalo jedna populacija koju oni koji se ne bave time teško mogu razumjeti ili kojima su malo čudni. Stvar je u tome da u svima nama čuči pjesnik. Tako da bitno je da ne odustajem. A moja poruka je da se rađaju i da se svaki novi dan rađa s jednim osmijehom, bez obzira da li je sunce ili je kiša ili je magla, i da probamo optimistično gledati na ovaj svijet. One of those days. 24 sata. Radio Kameleon.